Huri ake anō tātou I aia nei ki ngā pūrongo e kia nei ko te hoka ki te matatini. Hei tēnei rā, ko te kapa I tuarima I te whakataetai ārohe o tāmaki ara ko te tahatū. Koe nei te haerenga tuatahi a te tahatū ki te matatini, hei kai amo I te mana o te rohe o tāmaki makaurau. Kia hatia, ahakoa e waiwai tapu ana te kapa ki te matatini. Kua tai ke atu etahi o ana kaihaka ki te matatini I raro I te maru o te rōpū manutaki o tira o tā Peter Sharples. I naia nei, kai a rātou te wā ki te whakakite atu I o rātou ake pūkenga, I o rātou ake whakaaro auaha. Ko te tahatū tēnei, I toko ake I ngā wawata o Malcolm Alberts. Kia tae ai te whāngai ngā te reo me ona tikanga I akuna I tō Pete taha, Peter Sharples taha. We've just continued to develop, we hope and we believe, from that time we left Manutaki. Always absolutely grateful for the foundation and the grounding and the information and the excitement that Pete Sharples and our whānau there at Manutaki provided us. At the time we just felt that we wanted to experiment and try a few things, maybe open the doors to others who may be intimidated joining a top kapa like Manutaki. So we it allowed other people to sort of come in fresh and new with a new kaupapa perhaps. The fact that we've just now developed ourselves and it's come from, the source is perhaps different, where the source used to be primarily from Pete. It's now shifted towards James or Hemi in terms of his knowledge. We rely heavily on his mātauranga, his expertise in te reo, taiaha and tikanga Māori. So in many ways we're influenced by his thoughts and interpretations, but we also value them. We think they're incredibly valuable to us. Koina te mātou he ata whai I ngā tini āhuatanga kua ngaro me te whakaora anō I a rātou kaupapa. Ki te whāngai te reo me ona tikanga mā te kapahaka, ko te kapahaka te waka. Hei kawe, hei te ake I tō tātou reo me ngā tikanga. Te whāngai, te hunga, noho taone, ka rano kia whai, huarahi kia hoki atu ki o rata ake iwi. And at the end of the day, it's about our whānau learning things and learning information and passing it on to their kids. That's the ultimate goal for this particular kapa, is about equipping our whānau with the information that they can pass on later and or as the kids are partaking or participating in what we're doing. Kei te tino hari kua e tae ai mātou, ngā puhi, te whakahoki I etahi kōrero kareano, etahi o kahungunu kareano tōku iwi kia tino mohu. No reira, kei te hikaka ki te tuku I wera kōrero ki tōku whānau, tōku iwi. Engari, ko te mea nui, ko te kaupapa, e kawe ana mātou, ko te whanaungatanga, me te mihi ki ngā rōpū maha, I tū ki ngā whakataetai arohe ki muri, kia tae mātou te eke.